ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозода. салом. дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Данғара бо ҷалби соҳибкорону шарикони рушд, бунёду таъмири даҳҳо иншооти соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳангию варзишӣ, саноатӣ, таъмиру мунфаршкунии роҳҳои мошингард, кашидани хати оби нӯшокӣ ва дигар корҳои ободонӣ бо маром ҷараён дорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Салодин Нематов. ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ ва расонидани хизмати тиббӣ ба ниёзмандон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон садҳо адад бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ сохта ба истифода дода мешавад. Бо ташаббуси Вазорати тандурустӣ ва шарикони рушд дар диҳаи сафедоби ҷамъияти деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара як бунгоҳи саломатӣ сохта шуда мавриди баҳрабардории аҳолӣ қарор дода шуд. бинои бунгоҳ аз 4 ҳуҷраи корӣ иборат буда бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. акнун дар он 5 нафар мутахассисону кормандони соҳаи тиб ба зиёда аз 4000 нафар аҳолии деҳаи мазкур хизмати тиббӣ мерасонанд. мо даҳоз имкониятҳои хуб ҳастад ки мо бештар ҳамин ёрии аввалина ҳамавақт дар ҳамин ҷои худмон бигзаронем. чӣ занҳои ҳомила, чӣ эмгузаронӣ, чӣ фишорбаландӣ, ҳамин ёрии аввалин мо метавонем ки дигар бемориҳоро бар маркази ноҳия барои ҷарроҳӣ ва барои чӣ равон кунем. дигар ёрии аввалина мо метавонем ки дар ҳамин ҷои худмон бе ягон мушкилӣ гузаронем. тавре иттилоъ дода шуд, сохтмони бинои мазкур аз моҳи сентябри соли 2024 оғоз ёфта то имрӯз корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. мо зери сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд иншоотҳои хурду бузургро сохта ба истифода додем ва нақша дорем ки то сазовор ҷашн гирифтани 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз якчанд иншоотҳои хурду бузургро дар тамоми шаҳру ноҳияҳои дурдаст ва тобеи марказ сохта ба истифода бидиҳем. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар меҳмонону маблағгузорон аз шароити фароҳамовардашудаи ин муассисаи тиббӣ дидан карда ба табибон дар самти хизматрасонии хуби тиббӣ муваффақият таманнун намуданд ва сохта ба истифодадиҳии бунгоҳро барои аҳолии деҳаи Сафедоб муҳим арзёбӣ намуданд. мо солҳои пеш аз набудани таҷҳизотҳои тиббӣ, аз набудани мутахассисон, аз набудани роҳ ташвиши зиёд доштем. ҳазор бор раҳмат ба дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ва ин родмардон ки моро дастгирӣ карда соҳиби чунин бунгоҳҳои ва марказҳои нави замонавӣ гаштем. дар ин рӯз ҳамчунин сокинони деҳаи Осмондараи ҷамъияти деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара соҳиби пули мошингузар шуданд. чанде аз сокинони ин деҳа ки барои сафари ҳаҷ маблағҳои худро пасандоз намуда буданд, ин пулро бо сарфи 265 000 сомонӣ сохта ба истифода доданд. мавриди зикр аст ки деҳаи Осмондараи ҷамъияти деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳия маҳсуб меёбад ки аз маркази ноҳия 40 километр дур мебошад. сокинони ин деҳа аз набудани роҳ дар фаслҳои зимистону баҳор танқисӣ доштанд. пуле ки дар болои дарёи Тоҳирсу сохта шуд, деҳаи Осмондараро бо деҳаи бульёни поёни ҷамъияти деҳоти Исматшарифи ноҳия, яъне шоҳроҳи Душанбекулоб ҳамагӣ бо 10 километр мепайвандад ва то маркази ноҳия 26 километр. солҳои пеш раҳо безе буд, ина кӯпрук набуд, хингаре буд. солҳои пеш ина худо шукр инамин дастгирӣ кардан халқ мо ҳамин кӯпрука сохтем. мо ҳамин роҳро дар роҳи шоҳроҳ пайваст шудем. ин хело беҳбудӣ барои халқи мон аст. ваъда метиҳем ки то билёни поён 10 километр пурра сангрез карда ба месупорем. масъулини ноҳия ин ташаббуси сокинони хайрхоҳи деҳаро ки собитгари пайравӣ ба сиёсат ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, муҳиму қобили таваҷҷӯҳ ҳисобида онҳоро бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара қадршиносӣ намуданд. сокинони деҳа бо шукргузорӣ ва ризояти комил аз тинҷиву осоиштагӣ дар ин рӯз зери суруду таронаҳои дилнишини аҳли фарҳанг хушҳолӣ намуданд. дар доираи амалисозии тадбирҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина фароҳам овардани шароитҳои мусоиди кору зиндагӣ дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад.
сокинони деҳаи дилнишини ҷамоати деҳоти пушинги ноҳияи Данғара аз набудани пул дар селроҳаи даромадгоҳии деҳа дар фаслҳои зимистону баҳор танқисӣ доштанд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ин мушкилот роҳи ҳал ёфт. дар вақти боришот кӯдакҳои мо умуман дар ҳамин мактаб рафта наметонистанд. селбориш мешид даст дар ҷамона дар инҷа пул сохтастем. баландии пул 3 метр, дарозиш 4, дар вазми 40 тонн. ёдовар шудан ба маврид аст ки амалигардии нақшаву барномаҳои гуногун дар самти рушди маҳал ба манфиат буда дар ин замина инфраструктури зарурӣ ва шароити арзандаи кору рӯзгор барои сокинон дар дурдасттарин деҳу рӯстаҳои мамлакат ба тадриҷ муҳайё гардида истодааст. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. дар ноҳияи тоҷикобод низ барои истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди садҳо иншооти нав ба нақша гирифта шудааст. тибқи нақшаи таррезишуда аксари иншооти нав дар ҷамоатҳо ва деҳаҳои нисбатан дурдаст бунёд карда мешавад. ҳадаф беҳтар кардани инфраструктури иқтисодию иҷтимоӣ барои аҳолии деҳот мебошад. иттилоъ медиҳад ҳамкори мо Фазлиддин Муҳадбеков. дар ноҳияи тоҷикобод корҳои созандагию бунёдкорӣ идома дошта рӯз аз рӯз шароити зиндагии мардуми деҳот беҳтару хубтар мегардад. бо дастгирии мақомоти иҷроия ва шарикони рушд аз мавзеъҳои кӯҳтуманд дар масофаи зиёда аз 40 километр хатти оби нӯшокӣ барои 400 хоҷагӣ ба маркази ноҳия кашонида оварда шудааст ки дар рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. дар дораи корҳои ободонӣ инчунин бо ҳиммати сокинон ва ҷалби шарикони рушд дар деҳаҳои Сафедмон, Сарипол, Нушори Поён, Нушори Боло, Шарқиён, Ширинчашма хатҳои оби нӯшокӣ кашонида оварда шудааст ки талаботи аҳолии деҳоти мазкурро ҷиҳати таъминот бо об пурра қонеъ гардонем. хатти оби нӯшокие ки мо то имрӯз ба маркази ноҳия овардем дар масофаи 4200 метр мебошад. ғунҷоиши обанбори хатти оби нӯшокии шаҳрак 200 куба ки иборат барои 400 хоҷагии шаҳрак вобаста шудагӣ аст. айни ҳол бошад корҳои сохтмониро мо аллакай дар маркази шаҳрак оғоз намуда рехтани калодезҳо ва тақсимоти хатти оби нӯшокӣ ки иқтидори 400 нуқтаро дорост. мо ҳаракат дорем ки дар моҳлати додашудаи фармоишгар корҳои сохтмониро сари вақт бо сифати баланд ба анҷом расонем. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳили дарё Сурхоб сохтмони маҳаллии новбунёд 60 манзили истиқоматӣ, бинои дуошунаи мактаб, бунгои тиббӣ бо тамоми шароити замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад дода шуд. маҳаллаи новбунёд бо тамоми инфраструктури зарурӣ таъмин буда роҳҳои байни маҳалла то роҳи марказӣ мунфаш ва чароғон карда шудааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Тоҷикобод 101 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз ин шумора то ба ҳол 50 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. дар 37 иншооти боқимонда бошад корҳои сохтмонӣ идома доранд. дар самти соҳаи маориф боша сол то сол биноҳои нави таълимӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва ташаббусҳои аҳолӣ бунёд гардида истодааст. дар ин самт аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ биноҳои муассисаи таълими рақами 4 воқеъ дар деҳаи Шинчашма оғоз гардидааст. бо ташаббуси сокинони деҳаҳои Фатҳобод ва Қалъа дар назди мактабҳои деҳа биноҳои нави таълимӣ дорои 6 синфхонагӣ бунёд мегарданд. имрӯзҳо сохтмони бинои нави иловагӣ дар назди муассисаи таълими рақами 12 оғоз гардидааст. мушкилоти муассисаи мо дар ҳамин буд ки ҷо синфхонаҳо намерасиданд. ҳозир мо танзим кардем бо якҷоягии мардум ки 6 синфхона сохта ба истифода барем барои дубаст дар 240 нафар. боиси зикр аст ки дар ин хонаҳои истиқоматӣ ино барои нафарони бисёр эҳтиёҷманд, ятимони кул, касоне ки аз ҳодисаҳои табиӣ зарарҳои ҷиддӣ дида буданд, онҳо пешбинӣ шуданд ва аллакай тақсим гардиданд. мо сокинони умуман сокинони ноҳияи Тоҷикобод аз ин иқдоми пешвои муаззами миллат бисёр миннатдор ҳастем, чунки дар ин замон бунёди як шаҳрчаи ин кори осон нест, кори саҳлу сода ҳам нест. мо ҳама сокинони ноҳияи Тоҷикобод бисёр хурсандем, бисёр миннатдор ҳастем ва дар арафаи 35-солагии ҷашни истиқлолияти кишвар 60 нафар оилаҳои эҳтиёҷманд
با خانه‌های استقامتی، با مکتب زمانوی، با بنگاه طبی تامین می‌گردند. کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با آباد و زیبا گرداندن سیمای ناحیه و پیشرفت سوی گوناگون خواجگی خلق ناحیه مساعدت می‌نماید. آموزش و تحلیل و در عمل تطبیق نمودن بندهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی مملکت در وزارت و اداره و تشکیلات و مؤسسه های جمهوری ادامه دارد. در وزارت کارهای داخلی وابسته به آموزش و شرح و توضیح پیام پرزیدنت به مجلس عالی مملکت جمع آمد دایر گردید. گزارش همکارانمان از مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی. پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت برای تمام اهل جامعه انیخترش برای هر یک شهروند سالم فکر کشور دستور مهم است که از بندهای علایده آن میتوان دوام یک سال پره سمت‌های فعالیت کاری و هم روزگاری خود را معین و مشخص ساخت. این نقطه در چاره‌بینی که در مجلسگاه وزارت کارهای داخلی وابسته به شرح و توضیح پیام پرزیدنت مملکت درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید ذکر کرده شد. در چاره‌بینی آموزگاران و محققان و هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی اشتراک نمودند. جمع آمد با صدا دادن سرود ملی آغاز گردید. ضمن سخنرانی ذکر کرده شد که پیام نوبتی پرزیدنت مملکت درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان همچون سندی مهم در حیات دولتی و حقوقی مملکت جایگاهی مخصوص دارد، زیرا آن رشد بخشنده ساحه‌های گوناگون حیات کشور میباشد. برآمدکنندگان وابسته به موضوعهای پیام نوی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برنامه مرحله رشد استوار کشور، ماهیت و سمت‌های اساسی آن، پیام راهنمای ملت و دولت، پیام رکن مهم دولتداری ملت برآمد نموده اظهار داشتند که ارائه پیام سرور دولت که در آن سیاست داخلی و خارجی کشور معین کرده می شود رمز استقلال و صاحب اختیاری دولتی تاجیکستان است. ذکر کرده شد که تشبث و تدبیرهای سالهای آخر اندیشیده حکومت مملکت خاصتا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تمام ساحه‌ها از جمله اجتماعیات باعث به بهبود یافتن شرایط کار و روزگار مردم گردیده در پیام نوبتی نیز رهبر دولت به این نقطه توجه خاصه ظاهر نمودند. واقعا هم پیام امساله به مجلس عالی انعکاسگری واقعی حیات سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت بوده در آن وضع جاری و دورنمای رشد تمام ساحه‌های خواجگی خلق، امکانیت‌های اقتصادی و مالیوی دولت، جهت اجرای نقشه‌های تحریز شده، فعالیت منظم مقامات حاکمیت دولتی، اداره‌کنی و جمعیتی، وضع قانونیت و ترتیبات حقوقی، اینچنین سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی کشور مورد تحلیل سرور دولت قرار داده شدند. در پیام نوبتیشان به مجلس عالی مملکت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باری دیگر از سهم و نقش برجسته زنان در رشد همه بخش و ساحه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی مملکت یادآور شدند و زنان را نیروی بزرگ و سازنده عنوان نمودند. در جواب به دستگیری‌های پیوسته و غمخوری‌های بی‌نظیر رهبری دولت زنان تلاش می‌کنند که در تطبیق همه هدف و برنامه‌های حکومت مملکت سهم باز هم بیشتر گذارند. گزارش همکاران ما از شهر اسفره در همین موضوع آماده شده است. давлат ва ҳукумати мамлакат як самти муҳими сиёсати иҷтимоии худро ба ғамхорӣ ҳамаҷонибаи занону духтарон равона кардааст. дар паёми навбати пешвои миллат ба ин самт боз ҳам диққати асосӣ равона гардид. баъди ба даст овардани соҳибистиқлолӣ бо дастгирӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зан модари тоҷик дар ҷомеа мақом ва манзилати хоса касб намуд. дар ин давра якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷумла фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 декабри соли 1999 дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва барномаҳои давлатӣ ба тасвиб расида дар партави хирату муҳаббати пешвои муаззами миллат мақоми зан дар ҷомеаи навини мо ба таври назаррас баланд гардида истодааст. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар давлат ва ҳукумати тоҷикистон дар доираи сиёсати иҷтимоии худ бо дар назар дошти мақому мартабаи шоистаи занон ва таъмини риояи ҳуқуқи
ҳуқуқу озодиҳои онҳо, кафолати давлатӣ баробар ҳуқуқи мардону занон, тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд як силсила санадҳои муҳиму чорасозро қабул ва дар амал татбиқ намуд. мавқею мақоми шоиста ва эътибору нуфузи баланде ки имрӯз бонувони исфара доранд, инчунин намояндагии онҳо дар мақомоти олии қонунгузор, ҳокимияти иҷроия ва дигар сохтору мақомоти давлативу ҷамъиятӣ тақвиятбахшандаи ин гуфтаҳоянд. ба шарофати сиясати оқилона ва ҳадафманди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз занони мо соҳибмаълумот, соҳибмақом ва соҳибмаърифат гардида дар тамоми соҳаҳо фаъолият мебаранд. алон дар ҳайати роҳбарикунандаи ҳамаи зинаҳои идоракунии давлатӣ шумораи занону духтарон 316 нафарро ташкил медиҳад. аз ҳисоби занони шаҳр 1 нафар ба ҳайси узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2 нафар ба ҳайси вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1 нафар вакили Маҷлиси вилоятӣ ва 13 нафар чун вакили Маҷлиси шаҳрӣ фаъолияти пурсамар доранд. чун ҳар вақта дар паёми имсола низ муҳтарам пешвои муаззам миллат нисбат ба боз ҳам баландбардоштани мақому манзалати зан дар ҷомеа, соҳибкасбу соҳибмаълумот намудани занону духтарон, эҳёи анъанаҳои миллӣ, ҳарчи дарёфти духтарони лаёқатманд ва зиёд намудани сафи занони ки дар хизмати давлатӣ фаъолият мекунанд, бисёр ҳам суханҳои нек гуфтанд ва қайд карданд ки ҳукумати кишвар минбаъд низ баҳри ҷалби занону бонувон ба ҳаёти сиёсиву иқтисодии кишвар тамоми чораҳои заруриро меандешад. чуноне ки ҳаре ки мо воқиф ҳастем аз давраҳои аввали давлатдории хеш муҳтарам пешвои муаззам миллат нисбат ба мақоми зан модар арҷ мегузоранд, эҳтиром мекунанд. ҳамаи он дастгириҳои пешвои муаззам миллат буд ки имрӯз сафи занон дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, алахусус дар соҳаҳои тандурустӣ, маориф, кишоварзӣ, занҳои дар хизмати давлатӣ фаъолияткунанда рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст. боиси қаноатмандист ки занони исфара ҳамсафу ҳамқадами замон буда садҳо нафар бонувони бомаърифати мо дар вазифаю мақомҳои гуногун барои пешбурди ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию маънавии шаҳр саҳму нақши муҳим доранд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ бо меҳру ихлос, садоқату башорат ва эҳтироми зиёд нисбат ба занон модарон гуфта шуд ки модарон бояд ба тарбияи дурусти фарзандон машғул шаванд, зеро инкишофи маънавӣ ва тарбияи ахлоқии фарзанд пеш аз ҳама ба нақши модар вобастагӣ дорад. кормандони шӯъбаи маорифи ноҳияи восе низ ҷиҳати шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат машварати омӯзишӣ ташкил карданд. дар ин машъарат вобаста ба дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат дар самти баланд бардоштани сифати кор дар таълим ва тарбияи насли наврас нақшаи иловагии корӣ таҳия гардида, омӯзгорон вазифадор шуданд ки фаъолиятро дар ин самт ҷоноб намоянд. дар ноҳияи восе бо мақсади омӯзиши нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар амал татбиқ намудани он бо иштироки маорифчиён ҳамоиши маърифатии омӯзишӣ доир гардид. дар ин чорабинӣ бо иштироки директорини муассисаҳои таълимӣ, ҷонишинони онҳо, кормандони шӯъбаи маориф, намояндаи раёсати маорифи вилояти Хатон, мудири маорифи ноҳияи восе дар маърузашон қайд намуданд ки ҳамасола асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми хеш самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро пешкаши аъзоёни Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон менамояд. ва имсол низ санаи 28 декабри соли 2024 паёми навбатии хешро пешкаши аъзоёни Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон намуд ки он фаъолияти солонаи аъзоёни ҳукумат, кумитави идораҳо, вазорату сохторҳои қудратӣ ва нақшаҳои дурнамои ҳукумати мамлакатро фарогир буд. қайд намуданд ки пешвои миллат дар паёми имсолаи хеш низ дар баробари дигар қишрҳои ҷомеа ба соҳаи маориф диққати махсус зоҳир намуда таъкид намуданд ки рушди соҳаи маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардои босаодати ҷомеа ба ҳисоб меравад. дар ин паём ки аксарият суханони пешвои муаззами миллат ба соҳаи маориф ки соҳаи маорифиё ки аз соҳаҳои афзалиятнок ва калидии ҷомеа муаррифӣ намуд равона гардид. дар ин раванд мо омӯзгорон, мо кормандони соҳаи маорифро бори дигар водор месозад ки нисбати касби хеш серталаб буда хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарварӣ,
صداقت به این وطن بیشت اوسا و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان نسبت سالهای پیشین باز هم سرطلب باشه. امسال با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دوم ینور تحت رقم 709 و 710 آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت به امضا رسید. خوشبختانه در روند سخن‌های پیشوای معظم ملت ناحیه واسع در آزمون‌های سپری گردیده فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت خیلی و خیلی آمادگی جدی داده بودند و نتیجه های دسترس هم نویل گردید. نسبت علاقه برای بلند برداشتن ذوق کتابخوانی خوانندگان در دوره تعطیل زمستانه خوانندگان با کتابخوانی که مطالعه کتاب‌های علمی و بدیعی نثری و نظمی هم توجه خاصه ظاهر گردد. علاقه در این سمت پیشروی‌ها برای سال امسال اشتراک کردن در این آزمون‌ها زمینه علاقه پیدا گردیده است. در این همایش از آموزگاران دعوت به عمل آورده شد که نسبت باوری که پیشوای ملت به ما آموزگاران دارند توجه باز هم بیشتر ظاهر نموده کوشش نماییم که با مهنت صافدلانه توانیم نام شرفیاب آموزگار را باز هم بلند برداریم. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. در ناحیه خوالینگی ولایت ختلان ضمن یک همایش مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی خوانندگانی را که در آزمون‌های جمهوریوی سزاوار جایهای نمونوی گردیدند قدردانی نمودند. در این مراسم آموزگارانی هم که خوانندگانشان را به این آزمون‌ها آماده کردند مورد توجه قرار گرفتند. از رفت چورابینی همکارانمان گزارش آماده کردند. سال به سال در ناحیه خوالینگ شماره اشتراکچیان آزمون‌های جمهوریوی افزایش می‌یابند. رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خوالینگ غالبان آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و این فروغ معرفت را قدردانی نمودند و غالبان آزمون‌ها و آموزگارانی که خوانندگان را به این آزمون‌ها آماده کرده بودند با افتخارنامه و تحفه‌های پولی سرفراز گردانیده شدند. اکثر غالبان آزمون‌های جمهوریوی در المپیادهای فنی نیز فعالانه اشتراک می‌کنند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در رشد و نمو علم و فرهنگ جمهوری ما یک تکان جدی بخشیده است. پس بسیار گردیدن این گونه آزمون ها از قبیل فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکان آینه تاریخ ملت بیانگر آن می باشند که پیشوای معظم ما معارف پرور می باشند و همیشه در همه سخنرانی های خود ابراز می دارند که جوانان آینده سازی ملت هستند. پس ما باید جوانان به سخنهای پیشوای ملت ارزنده باشیم و در رشد و نموی کشور عزیز خود تاجیکستان سهمگذار باشیم. امسال در المپیادهای فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک و حقوق اشتراک نمودم و در هر دو المپیاده صاحب دیپلم درجه 3 گشتم و به دور جمهوریوی راه خط گرفتم. در پیام نوبتی خش به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در برابر دیگر سمت و ساحه‌ها و ساحه معارف توجه خاصه ظاهر کردند که معارفچیان ناحیه خوالینگ از غمخوری‌های پیشوای ملت نسبت ساحه اظهار منتداری می‌نمایند. چطوری که آگاهی داریم در پیام نوبتیشون جناب عالی با ساحه معارف علم باز هم یک توجه خاصه ظاهر نمودند. من از جمله قید کردن درباره برنامه‌های دولتی شده، درباره عمل کردن خب لایحه‌هایی که بر رشد شده تکان دادن بسیار یک به طور مشخص قید کردم و از جمله در از 1 سپتامبر باز معاش آموزگاران مؤسسات تحصیلات علمی رو خب 30% و کارمندان دیگر ساحه معارف رو 20% ایجاد کردند که این برای ساحه یک پیشروی یک غمخوری جناب عالی رو باز نشان می‌دهد. وابسته به دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارمندان ساحه معارف ناحیه خوالینگ نقشه چورابینی‌ها تهیه نموده من بعد وابسته به این نقشه فعالیت خویش را به راه می‌مانند. جواباً به این غمخوری‌ها ما نقشه چورابینی‌های شعبه را تهیه کردیم
با فرمایش مدیر شعبه تحقیق کرده شد که در اونجا همه جنبه‌های رشد شهرت پر در بر میگیرد. از جمله خب جلب بیشتری خوانندگان رو به مشروع تحصیل تو مکتبی، خب رشد بخشیدن به جلب بیشتری خوانندگان به المپیادهای فنی، اشتراک در انجمن‌های جمهوری از جمله انجمن‌های فروغ شوپیدونوی کتاب است، علم فروغ معرفت، توجیه‌تون وطنی عزیزم و دیگر انجمن‌هایی که در سطح ولایت جمهوری می‌گذرند. با این مقصد در مرکزهایی که در نزد شعبه فعالیت میکنند، مرکز تحصیلات لغوی، مرکزهای دریافت رشد استعدادها، کامپیوتر کنونی شوهای معارف، خب از شعبه همون واحدهای پیشترهای کاری خب محفل ها را جور کردیم. تو جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوالینگ ساختمان مؤسسه های ساحه معارف به نقشه گرفته شده است و معارفچیان باشند با بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت مقصد دارند شاگردان را به آزمون و المپیاده ها آماده سازند و اشتراک فعال خوانندگان و آموزگاران را در آزمون ها تامین نمایند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه خوالینگ برای برنامه نوید. شروع از ماه ینور در کشور حرکت جمهوریوی نهالشینانی اعلان گردیده است. این اقدام طبق جدول برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال، نمایش عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه‌های مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2025 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینوری سال 2025 تصدیق گردیده است عملی می شود. در این زمینه در ناحیه باباجان غفورов معرکه نهالشینانی با مرام جریان دارد. از جمله علاقه در حدود ناحیه در مساحت 5 گکتار نهالی با صفت توت شنیده شده است و در منطقه سامغور بنیاد و برقرارسازی 40 گکتار تاگذاری هوازوی به نقشه گرفته شده است. در حاشیه اعلان گشتن حرکت جمهوریوی نهالشینانی در ناحیه باباجان غفورов با اشتراک رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده معرکه نهالشینانی صورت گرفت. اطلاع داده شد که در این موضع از جانب جمعیت سهامی گشاده پله تاجیک 25000 بیخ نهال‌های با صفت توت از خارج مملکت وارد کرده شده در مساحت 5 گکتار شناخته می شود. نهالان توت نوع مرحمت بوده، نشأ و نمای خوب دارند. این نهال‌ها با اقلیم منطقه مطابق بوده پهن برگ می باشد. طبق نقشه و رعایت حتمی قاعده‌های اگرotexنیکی نهال‌ها شناخته شده تشکیل توتزار در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مقصد رشد ساحه‌های کرمک‌پروری و کارکرد پله جریان می‌گیرد. در موسم سال 2024-2025 از طرف جمعیت سهامی گشاده پله تاجیک در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد بیش از 1.5 میلیون بیخ نهالان توت شناخته شده است. در ناحیه باباجان غفورов برابر ساختمان انشاءات جشنی با بنیاد و برقرارسازی باغ و تاگذاری نو توجه ضروری روانه گردیده همه ساله صدها گکتار باغ بنیاد می‌گردد. دوام روز در منطقه سامغور ناحیه باباجان غفورov رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده با رفت بنیاد تاک هوازوی شناس گردیده با دهقانان صحبت نمود. تاکید کرده شد که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد ساحه کشاورزی توجه ضروری ظاهر می‌گردد و سهم کشاورزان از جمله باغ و تاک‌پروران در تامین امنیت عضوکاواری نظر است. تجدید و بنیاد تاک هوازوی در شهر و نواحی از جمله اقدام‌های رهبریت مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوغد در محل‌ها به حساب می‌رود. با این مقصد در منطقه سامغور بنیاد و برقرارسازی 40 گکتار تاگذاری هوازوی به نقشه گرفته شده است. در جماعت دهات دادابوی خول معطف رئیس ولایت با جریان بنیاد باغ و تاگذاری اینتنسیوی که از طرف صاحبکار محلی شوکت رسولزاده در مساحت 8.5 گکتار بنیاد می‌یابد شناخته شد. در این میدان با اصول زمانوی بنیاد تاگذاری هوازوی به نقشه گرفته شده است. بنا به معلومات متخصصان ساحه با اصول هوازوی بنیاد نمودن تاگذار امکان می‌دهد که حاصلناکی و صفت محصولات به مراتب بیشتر گردد. پیشنهاد کرده شد که هرچی بیشتر انگورهای نوع حسینی سفید، طایفی گلابی و غیره با اصول معاصر پرورش کرده شوند، زیرا این نمود محصولات در بازار مزاجانی سرشماری خود را داشته آینده به خارج مملکت نیز صادرات کرده شود. باید تذکر داد که در اساس دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ولایت سوغد به بنیاد تاگذاری نو با اصول هوازوی توجه ضروری روانه گردیده تا این دم زیاد از 200 گکتار بنیاد یافته است.
зиёд шудани майдони тогзори нав имкон медиҳад ки ҳаҷми истеҳсолот зиёд гардида барои ин дар ноҳия сохтмони гармхонаи парвариши ниҳолони ангур ба роҳ монда шуда ояндаи наздик ба фаъолият оғоз мекунад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 10300 гектар боғу тогзор мавҷуд мебошад ки аз он 3000 гектарашро ангурзор ташкил медиҳад. соли 2024 хоҷагидорони ноҳия тавонистанд зиёда аз 13000 тонна ангур истеҳсол намуда маҳсулотро пешкаши сокинон намоянд. таҳияи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 яке аз иқдомҳои дигари роҳбарияти давлату ҳукумат дар самти ҳалли мушкилоти обу иқлим арзёбӣ мегардад. баҳри сарсабзу хуррам намудани муҳити зист ва таъмини фазои мусоиди экологӣ дар ноҳияи Ёвон маъракаи ниҳолшинонӣ бо маром ҷараён дошта, ҷиҳати иҷрои барномаи мазкур масъулини ноҳия як қатор чораҳои заруриро ба роҳ мондаанд. ҳамкоронамон Муҳаммадризо Шарифзода ва Толибҷон Сайфов аз рафти аксияи ниҳолшинонӣ дар ноҳияи Ёвон шарҳи бештар медиҳанд. рӯз то рӯз маъракаи оммавии ниҳолшинонӣ дар ноҳияи Ёвон вусъат мегирад. ҳашари дастаҷамона дар ҷамоатҳои деҳоти Обшорон ва Ситораи Сурх бо иштироки раиси ноҳияи Ёвон, раисони маҳаллаву сокинони фаъол доир гардид. аксияи ниҳолшинонӣ дар шоҳроҳи ноҳияи Ёвон ва Абдураҳмони Ҷомӣ сурат гирифта, наздик ба 500 бех дарахтони сояафкан шинонида шуд. роҳбарияти ноҳия зимни баромади хеш зикр намуданд, ки дар баробари дарахтони сояафкан инчунин шинонидани ниҳолони мевадиҳанда низ бештар карда шавад. аз ин рӯ ҳар як фарди худогоҳ дар мавсими ниҳолшинонӣ бояд шумораи ҳарчи бештари дарахтони ороишию сояафкан ва мевадиҳанда сабз намуда ба ин васила дар таъмини ҳифзи муҳити зисти солим саҳмгузор бошад. ба мо 28000 дарахтони сабзи сояафкан ва мевадиҳанда мувофиқи дурнамо пешниҳод карда шудааст. имрӯз мувофиқи дурнамо 80% нақшаро иҷро кардем. ояндаҳо нақша аст ки дар ноҳияи Ёвон ғайр аз дарахтони сабзи сояафкан боз мевадиҳанда ба мисоли дарахти чормағз, олуча, бодом шинонда шудааст. ба иттилои масъулин дар ноҳия якчанд хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ мавҷуд аст, ки онҳо ба истеҳсоли ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ҳамеша сабз ва гулу гулбутаҳои мавсимӣ машғул мебошанд. лозим ба ёдоварист, ки президенти мамлакат дар паёми имсолаи худ иброз доштанд, ки бо дар назардошти тағйирёбии иқлим ва бо мақсади беҳ кардани вазъи экологии кишвар, инчунин муҳайё намудани шароити ҳарчи беҳтар ва мусоиди зист барои аҳолӣ ба ҳукумати мамлакат, кумитаи ҳифзи муҳити зист ва тамоми сохтору мақомоти давлатӣ супориш дода мешавад, ки барномаи мушаххаси давлатӣ оид ба кабудизоркунии кишварро барои давраи то соли 2040 қабул ва амалӣ намоянд. инчунин пешвои миллат ироа доштанд, ки таъмин намудани зиндагии осудаву босаодати наслҳои ояндаи халқамон моро водор месозад, ки ба ин масъала ҷиддӣ муносибат намоем. яъне мо бояд барои наслҳои оянда ниҳол шинонем, боғ бунёд намоем, ватанамонро пешрафта гардонем ва чуноне ки доим таъкид менамоям, ба фарзандону набераҳоямон як мулки обод мерос гузорем. бо иқдоми бахши ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи Ёвон ва дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон иқдом гирифтем ки ниҳолҳои ҳамеша сабзи арча дар шоҳроҳи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ Ёвон аксияи кабудизоркуниро гузаронем. дар ин аксия шумори зиёди аҳолӣ иштирок намуда ва бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ бо риояи меъёрҳои агротехникӣ ниҳолҳои мазкур шинонда шуд. мақсад аз шинондани дарахт аз он иборат аст ки якум аз зебогии роҳ, зебогии табиат ва меҳмоное ки омода мегузаранд бо шафати роҳ як баҳра мегиранд ва нигоҳ тоза нигоҳ доштани атмосфера ва муҳити экологии худи ҳамин ноҳия аст. итминон меравад, ки масъулини мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон чунин аксияҳои ниҳолшинониро дастаҷамона дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия амалӣ гардонида, корҳои ниҳолшинонӣ, яхобмонӣ, сабзкорӣ, тоза намудани ҷӯю заҳбурҳо ва кӯчаву маҳалларо ба маротиб бештар менамоянд. гузориши Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Ёвон. ҳунару малакаҳои дастии ниёгонамон дар аксар гӯшаҳои Тоҷикистон рушду равнақ меёбад. ба ин агар аз як тараф аз авлод ба авлод гузаштани ҳунарҳои миллӣ боис гардида бошад, омили дигар дастгирии амиқ пайдо кардани ҳунармандони мардумӣ аз ҷониби давлат ва ҳукумати мамлакат дониста мешавад. фаъолияти босамари маркази ҳунарҳои дастӣ дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон собитгари ин ақида мебошад. 20
ما را ضرور است که حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت خود و معرفی باز هم بیشتر آنها را در عرصه بین المللی هدفمندانه ادامه دهیم، گفته شده است در پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان. البته برای مردم تاجیک باعث افتخار است که بزرگترین جشن‌های ملی و هنرهای والای مردمی میراث بزرگ انسانیت شناخته شده جهانی گردیدند و جایز به گفتن است که ده‌ها هنرهای دستی این مردم فرهنگ پیشه و هنرآفر امروز به معرفی جهانی سزاوار هستند. راهبر مرکز هنرهای دستی ولایت مختار کوهستان بدخشان یارعلی بیردف میگوید که مرکز هنرهای دستی آنها محض با هدف معرفی هنرهای مردمی تشکیل گردیده است و همه ساله از این مرکز صدها سیاحان جهانگردان دیدن می نمایند و نمونه هنر مردم تاجیک را با خود به وطن میبرند. ما فقط گوییم که همون معرفی خودمونه دوچند باید کنیم، معرفی خودمونه، معرفی فرهنگمونه، معرفی هنرهای مردمیمونه باید زیادتر کنیم. باوری سیاحان باید آهسته آهسته به مملکت به منطقه زیادتر شود و یا میتونن آمدن و سیاحت کردن و البته از این باز اقتصادیات مردم پیش خواهد رفت. مرکز هنرهای دستی ولایت مختار کوهستان بدخشان در بازار معرفی و احیای هنرهای مردمی موقع مستحکم را کسب نموده است. این مرکز با 160 نفر هنرمندان ناحیه‌های ولایت همکاری داشته تمام نامگوی هنرهای دستی تاجیکان کوهستان را معرفی می‌نماید. کارمندان مرکز قید نمودند که درآمد آنها 95% از حساب جهانگردان و سیاحان خارجی و میهمانان میباشد. خوشبختانه هنرمندا هستند که گوییم که هر روزه قطیمان کار میکنن. هنرمندایی هستند که گو مثال همکاری دارند و دیگر فعالیت ها قطعی هم وابستگی دارند. فعالیت بیشتر هنرمندان این مرکز اولادی هست و باید گفت که بیشک و شبهه هنر و هنرمندی جوهر اساسی فرهنگ ملت تاجیک و حساب می رود. در قعر اقیانوس آرام نشانه‌های پیدا شدند که از جهان غرق شده قدیمی درک می‌دهند. گروه عالمان با استفاده از موج‌های سیسمیکی داخل زمین را تحقیق کرده به این نتیجه